이제. 달라다 어떡하나? That is good, no? 어다 드셔 봐. Maybe. Good to show her. Even her, the thing. The last two days, diba? Jesu Christa ukela geliu zanu genise hakivori gersho no ke protho ke ba peteri she ki tikinu ke se gersho no ke protho ke ba pete gelula sheya tido ukehula puti ukeni sevo u no no u she zemi mi gersuru Jesu Christa ukela gelia ni pu peleli di su japu mato ke mesa tsoluri fada ba sulari unise ngo hakivori ke ba go pete ke zedi tsali robo ke je chineva mu tsali Kenya chudo keri uliro dili gibi tali danu tali kupri wodi hesuru kesedi jisu ke penyo fenyo uzo ke tali hause di nipu tesu
po Krista si kelin he chali ho ke se kelili do Hello, He creamy shorts and the bottle so grabaway, Bowry, get second to for the Kamijiga Bago, no Miji, Gitian and Shigo, Kacharan City, you go no BCG, no one CGD, no got second and go Nishi, what's a BCG, you go, Senega's how much large child. You go so about go, Prinyo, Kataka Chisi Kinuga Bagola Chawaway. Nogas Kasorgas have a good CG, he can check have a good Stigo, we saw me Didi, Kitikinu body. Kikula Chavaliamo, Kikula Chavakali City and Boji, Yakuno, Kataka Chisi Kitikin Gavala Chavaway. So Jabina GT and she, he get creamy, it's a premier and Bomu, more Hokazaka Colagaja,
예 윤요고 저절로 스프가 되고 시 지스지 남자비 우고 시티게 그리게즈는 우고 못하서도 남자비서 그 지스지 마시말에 퍼도 감리처도 선저 부가 쓰고 쉬는 통은 미지디 우 크리스디고 부원이 부 티에 티하노시 부 티하노 부 티게 비하노 시니 부고 부 클리어 카데니 부 변요가 스바게 리스저 스스가 들어 남자비 우고 지스지 우고 대세게 그리즈는 바도 쉬는 더 우고 야르고 기서지디 이거 가라 민스사회 이거서 버러고 지도 이거 뉴뉴한 부미 그 히로거 스루한 부 벨레글리 zurufi 보르도 제가 바볼란 베지웨 아니 부는 잡고 지스지 우부티에 크리스천 레이스를 가다 하나니 부고 대푸디니 부 우고 마토노 우고 글토노 부 딱고 가서 하나니 부고 대푸시 다스길이 쓰지 아니 부미 버부 차디 차라는 라가다 소세지 부 그 베레스베니 부크라스지 니고 부티 부 니비오비 우고 위치를 하노 우고 대푸디 다스디 버티텔라가죠 아니 부 다스디 볼게 미리 타워드 솔리데 마 아시지 다스게죠 우고 부리 세고죠 부치게 쓰지리 이거 뉴미 그서하고 줄프리다가 자고라 우고 니트파니 부티 이기 부 잡여고 쓰는데 한 비슷사회 아니 부서 지도 시고 하고 그 흘러보게 되는 신은 돈 후불하고 너발이 마마 시문하가 베지 그 버터 쓰고 그 포스터 쓰리 디부부티 두고 메시지 보서고 쓰서 바시 이거 거기 뉴스시 CBM 리뷰고 베치게 쓰지 파트 디지털 버스가도 잘리스가도 시 그도 디프스가도 시 뭔부 뭐가서 세가 자서가도 베티지가 빈스스데 너 이거 무미지데요 그이스가 부 그 토모로 푸는 너 속에 쓰지디 그 크로타자가 저데 예수 그리스도 아르가린 사회 아멘 예수 그리스도 우르하게리우 자누페테 켈루세야웨 오고티에 유비실라 티소자 가자 티소자 케미에세부웨 오고 뉴뉴고 Sunday school nu share this year kresalerle mutie ugo kepele Yesu Christa pele legata su su bese progress zulu kefa ti ho ha zogile la ipu beje ugo mi ker suru jedo ke tolesan nu puga sa kemi tenu bie pele ya deri utinu nu Yesu se ukala ke liu ge ze su sa prasya ugo su sa tsile di kepele zulu Yesu Christa ze bugada puse mu purhila ke siunu buze bugada su pele ge zasi je do go mi kersuru go zulu fudio zwe ipu bujabe ugo mato sege go mugi sege le tsile ugo jidi hato go tsawada de Elvisa genau come slowly turn around sit down. Like this, okay? Elvisa, no Jesu Christa libyen kala ke liu tselidi, ke lu ke sasel huda dion pe pilegadala. Apu nyo mu ke masaro pu zanu in baptize sawe. Relax. Go slowly. Esther Zimik Hold my hand slowly. Come slowly. One more. Turn around. Sit down. You okay? Do like this. Esther, no Jesu Christa libyen kala ke liu tselidi, ke lu ke sasel huda dion pe pilegadala. Apu nyo mu ke masar fu zanu in baptize sawe. Slowly get up. Kelusesi meyase Slowly. Last step. Sit down. Okay. Go a little bit now. Kelusesi no Jesu Christa libyen kala ke liu tselidi, ke lu ke sasel huda dion pe pilegadala. Apu nyo mu ke masar fu zanu in baptize sawe. Kenitsinyo kense
Slowly, come slowly. Last step. Turn around. Sit down. Like this. Okay. Che nizio, no Gesù Cristo le bien, che la che liu se le di. Che lu che sa se lu da dio pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. Mengunyo ke hyo. Mengunyo ke hyo. Really good. Last step, last step. Turn around. Vale. Mengunyo, no Gesù Cristo le bien che la che liu se le di, che lu che sa se lu da dio pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. No swewe pusa. No swewe pusa. Come slowly. One more. No se ve. No Gesù Cristo li bien che la che liu se le di, che lu che sa se lu da dio pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. Novino kraho. Novino kraho. Slowly, slowly. One more step. Turn around. Okay. Novino. No, Gesù Cristo li bien che la che liu se le di. Che lu che sa se lu da dio pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. Kovene vasti. Kovene vasti. Slow. One more step. Go Vinny. Sit down. Helena. Go Vinny. No Gesù Cristo li bien che la che liu se li di, che lu che sa se lu da dion pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. Rokobino meyase. Rokobino meyase. Helena. 3 steps. One more. Last step. Last step. Turn around. Slowly. Okay, take a deep breath, okay? Rokobino, no Gesù Cristo li bien che la che liu se li di, che lu che sa se lu da dio pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. No problem. Ama. Rokotono. Rokotono. Really learning. Posa, step. Vale. Sit down. Helena. Rokoto no Gesù Cristo li bien che la che liu se li di, che lu che sa se lu da dio pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. Sanjay De Sarkar. Sanjay De Sarkar. Slowly. Three steps, huh? Posa. Turn around. Vale. Sanjay, no Gesù Cristo li bien che la che liu se li di, che lu che sa se lu da dio pe pili che da la. Apu nyu mu che ma soro pusa nu, be tai sa sawe. Closer. No. Tejor hetso. Tejor hetso. Come slowly. One more step. Turn around. Vale. Okay. Tejo, no Gesù Cristo li bien che la che liu se li di, che lu che sa se lu da dio pe pili che da la.
Apu nyo mukama sorfu zanu baptai sasawe. V. Marine. V. Marine. Slowly. One more step, one more last step. General. Relax. Okay, it's okay. Relax, okay? Marine, no Jesu Christa lepin kala ke liu tsili di. Kalu ke sasil hudat yon te pili gadala. Apu nyo mukama sorfu zanu baptai sasawe. It's okay. Vidzech pizo. Ready. 3 steps. Last step. Balik kiri. Okay, jadi no. Bijetse no Jesu Christa lipin kala ke liu tsili di kalu ke sa sel huda dion pe pili gadala. Apu nyo mukama sorfu zanu baptai sasawe. Vilazol Kinzo. Come slowly. One more step. Okay. Vilazo. No Jesu Christa libin kala ke liu tsili di kalu ke sa sel huda dion pe pili gadala. Apu nyo mukama sorfu zanu baptai sasawe. Slowly. Sheringu no meyase. Ready, learn na. One more step. Sit down. Okay. Ready. Seringu no Jesu Christa libin kala ke liu tsili di kalu ke sa sel huda dion pe pili gadala. Apu nyo mukama sorfu zanu baptai sasawe. Okay, good. 또 저질이 돼 이거 그 차츠리도 그 크리에게만 산이 부지 호바 하토 츠겔레 자품 하토 츠고즈라 그 테지빈 츠사웨 논토 자이츠리제 그 히로케르 수루 고부 nke di banu uko ya nigele uko sidze nilegada mon li bi uko kala ke liu tsilegada su sala hiko hinni ya muje do aidi pelelegada su se bi progress mo japu tsigese pato no higo ho hasedi no shula yawe hego ro shobu moze lilegese mo ro shokama sa pato bo tsilietene di jisuzanu chaseyawe amen. The earth is dry and needs to drink again, and the sun is high and we are sinking in the shade. Would you send a cloud, thunder long and loud, let the sky go black and send some mercy down? Surely you can see that we are thirsty and afraid. Or maybe not today. Maybe you'll provide in other ways, and if that's the case, we'll give thanks to you with gratitude for lessons learned and how to thirst for you, how to bless the very sun that warms our face if you never send us rain. Daily bread, give us daily bread.
our children fed. Fill our cups, then fill them up again tonight. Wrap us up and warm us through, tucked away beneath our sturdy roofs. Let us slumber, safe from danger's view this time. Or maybe not today. Maybe you'll provide in other ways. And if that's the case, we'll give thanks to you with gratitude for lessons learned to hunger after you. That a starry sky offers a better view if no roof is overhead. And if we never taste that bread, oh, the differences that often are between everything we want and what we really need. So grant us peace, Jesus, grant us peace. Move our hearts to hear a single beat between alibis and enemies tonight. Or maybe not today. Peace might be another world away. And if that's the case, we'll give thanks to you with gratitude for lessons learned and how to trust in you. That we are blessed beyond what we could ever dream, in abundance or in need. And if we never grant us peace, Jesus, would you please? Jordan Pejiwe, Njapu Chalizula. Terenu Butikevi Hangugla Kepenuva, Tejiawe, Suro, Jisu Christazanu, Ukehu, Nuvo, Kehugaba, Suro, online nu, Kebapete, Kelusiawe. Chedo, Aputi Hawa Sedinu, Nunzabobi Sedinu, Kezasana. Uke penjavawe, ugo kershoki hagiza botsabi ugo tsudi, ugo bu haki hanu, taun me choginu, keze nyepu rushomu, nyepu japu tsuvorgele, hagola, nyepu tejetawe. Tiedza uke hu, krumego, uke vito kabise, ugo rushoki hawa tsabi ugo tsudi, ugo bu tiegatzo, hawa sedinu, nyepu rushovorlewe. Nipu me doli ro, ugo tiche, nyedi me fa seche, padi golden jubilee suha, nidoje. Sakim hidi, tie uke hu krutame gozo shiri. Ro fuki zate zo shiri, soro tie uke hu no infrastructure zate kezo shiri. Hago, hermu, dodze geza suhari, tseje. Sakim hidi ugo vograti chegonu fun drive activity krobori savorde padi nyepu me doli ro ugo jubilee ni geza hanuha
ugo generation tiu nu ni le ke vi thabu nu thage chala ke pe nyu theje thawe tiez ugo ke hu krunyo go ugo ke shu ke ho tsa le ha ga nu pastor quarter botsele di pugo ke vi tho kha pe se ne pu ja pu tsumu te me ke krari pe sodinu ne pu ja pu tsuvorwe pire men hodate lady ugo kersho ugo pastor quarter u piesedinu pastor bunuri ba quarteritsa mu ugo metsa machakiritsa dining hall ritsidinu hawa sedinu ne pu ja pu tsuvorwe ugo tiunu ne pu kersho ki hawa ritsigado samhezogori kepu le deri ugo chitigi ugo kershoki hawa tsaka salagado sugo halaga satigi ugo la ugo pire thade deri ugo jubilee niga jatiunu bahuri ugo lede ugo pastor quarter u hobia sedinu multi purpose building botsudi hanunu sedini puja putsa vogado suha uke hukrotagwe hersade hawhat sagado lanunu sakira ka chagori kepumu hervoje muhanuha uke hu members ko shiri sura uke hunu vori ke keze ke krotolagaza kristaginu keze kikrubo tsagada pete gobunuri hanuha uke vito kabese keze nyepu japutsidi ugo generation tiunu multi utility building haiza boritse be seninu nyepu japunu tsunadinu soha herjewe sala tie uke huwe hawa tsagado lanunu uke hu ke puga sege medi ke hunu vola gaza u member go shiri associate members go shiri ke hubo bunuri ne ke ni sepra chele ke vitho be sedinu hanuha ke kroi sje ke su sedinu nyogo peshisya ugo mato hawa tsage zenu ugo budget erka kor ke ne ki bo chose mu jega zo erka lag hedia soru nyeser kibo be serinu ugo le hato tsege ba zugo hat svole daje haga petegola ne pu tejiawe chiri erka lag erka kor bodi ne hepengu se ke jezaki bo so hari fulam morshoba hawa tsege do lanu 2001 ugo chetia budget nu ugo budget ke hu budget sunu ha kasadi peserinu hatwa ga svol jewe deri hatwa ha chla pikezanu ugo sekiraka risemo shokezala tie appeal hawa tsbese ugo hu member go the president ke hu bundu zo shiri umesenu chele ke vitho bese nepu japutsake ugo generation tiunu ugo rim hatho haiza borit tsbese kenyo mie zasadi hawa serinu nepu japutsuvo dola tie hatho hawa tsege dola ne petego cheseyawe ugo krunyogo uge vitho kabese ugo kershoki hago hatsbese ugo tsudi tiega zo ugo bu serinu nepu japutsuvo lewe ugo krunyogo ugo kershoki hawa tsbego tsudi ugo mikrobo tije mefa pengu silver jubilee suhani ledi rlide jeme krobo ugo ze balo deri ugo tiunu ugori ugo generation tiunu kershoki hawa kasatsa bese ketsele mosheri ugo building haiza bot sabe serinu kenyo nepu japutsuvo godola ugo tie hanuha ugo meseda mome sala ugo ke hubozo sheri umeseunu ugo krunyogo ma ke vitsebe ugo
ke ye be ugo tsaka sakim hi ugori mabo ritse be se ke ye be kenyo mye tsaka to suha lekhe ma khagesa hanuha me poribunu khasawadi zofogeda su chuda hetena deri ugo ke pelemewe khagesa hanuha ugo me segeza ugo suhari sileawe purike krikeza nu nipuwe jabi ugo tsa we khagesa hanuha we ke penyofu ki devo ke penyofu kriyashi we su rinu nuri khasaya gaza suhari silea sala we khagesa tigi me prome voice odi khasa pu purpose pu chan pu need to dinu khasa uni shei odinu khasa we semor shoba zo shiri pese nepu japunu nepu ke diu lanu khagasa sacrificially khagasa sore tsake soro nepu jabian tsagasa nepu tajaso go sidinu proportionately sohari no khagasa nepu bunu go bozo shiri Retsasa tena Krisara kebatigi salibo tsaya hegotigi musuliro I want to serve the purpose of God in my generation shigeza salibot tsahego nisaya unisaya ache sali suha tsazol hode deri hawha lege batigi sali suhari gravor bawe sla suha selinu kazasa sla ugori ugo generation tiunu ugo tiunu ugo meseunu ugo ritseleke vi to kapese hanuha kezeke krohidi japutsake telanu bible verse for prose kazasana soliro Corinthian 2 Corinthians chapter 9 verse 6 7 8 hageha persona puchaus hauzo kehu pori jeva petsagetsu repetsa petsato muke hupori jeva pekra kesu rekratio sala ke hupori uke thetamori mebu uke matsadi mona punu nu pepikelie tui makaseleche uke penyofa unishedi makasya gaza ngupunia jala Nepu bunu kepu gasa gaza gasa hanuha jabi kasidi nepu bunu kehu bozo sheri nutsasidi ugo kehu bozo sheri unu shedi me prome voice odi hanuha ke krohi sake no petebije Jedo ugo ketodie perkezas ketioliro Reverend Dipugedo mezidi Efesako tutesoru kusuku ponunu kere soru getso Efesako tutesoru kusuku Efesako tutedie kusuku ponunu kere soru getso Efesako tutedie kusuku ponunu kere soru getso Krista mogi keze poche keba Sla anyepu le ke die chiketio nyekobu keli keta prikeshenu lukese kelhu lulenu nyeki chaya nye ranyo mene mushigeshi hilie ziu nyenu chadi ke kriye se honye hogi nyenu shikrelie rofenunu upakesa se balye keja keze keviu se Keze poche bali ketio nye richilie. Temopo muroferi pozo. Setue nye kekeori kemerer po rubila nye kekelezo. Nye pu po kepele po zelu keferi po. Uke penyofe po pete po pete mho mu po ginum ha pete par mum ha pete nu ketio. Deri Krista mapro majike shide sedengu ke meje khashe u ke huporitz prewate sela pupi ke je po kerkretogi koketaki medie ke che tezete po maproko pie po temie ko tse
verse 10 siro pukitse po kerkre gi khote idi ke puchau poe kidze kernyo nuri zu zo imome po kernyo nu zu waketao tiko mhori khowa tazo sidim hapete ketsu chityote po mhapro khapie homiebu apostle che homiebu sedje ke simye che homiebu prosar che homiebu pastor che mukepetha che di ke mesako ke sepie le thou chile ke tyo mu krista mo chse sili ke tyo lazo mu sizo thadi upettebu ke ze po ke chnu ke pelle mu u ke penyo fnyo sili ke tyo nuri ke ze po chile mu pichili ke tamie che zito ke che krista pitse de pichili ke tyo lazo verse kere die we ni chumie che samote we uketsi peshoya ke jako ke petha die mutheme thyo phale ke ze doko bu happy lucha hacha wawai ke ja zerf mhe tyo lel hote deri ke krenu ke tho pulie dimha ke hupori vi ke chepie pot krista kitsa va mor shote poginu temo pogi zatho ke kriketse peteri ke khefba mu temo peteori suginu ke konguledi ke kheke refba chidi temo gi zatho poe che ke ju che ke sheginu ziu ke kre nunu temo pete memie silie mu krolia how ke penyo fedie ugo chedo ke chatiu no keze ke chatses ne ke zu liro nanai idi seyewo Russia renanu nanai seye hawla ugo keze ke chatsle tyo hawla liro point pocha dieba mu pocha therio liro rofa ke shobu upap ke bago bietse she wa ke tyo la nanai seye hawno mu ke penyo fabu po ke diu mu po ke diu chili ke tyo la o ke penyo fabu nanai seye no she point ke nyoli ro nanai the me ko bu o ke penyo fu ke tho shili ke tyo la mu po zaye mu o ke penyo fu po zaye mu po ke ko pe sishi ke tyo la seoli ro o ke penyo fabu nanai the me ko gi po zaye pe sishi mu uko meluno diligetio la chasake point dio liro uke penyofu le thomie ke chepie chake chathonuri bo Russia no nanaigo ke bago nuri luke bago nuri dilike view pus ugo choligedo la ugo chake terioli roche ugo pete ke zedi ke chatibo nanai se ye how Russia go la ugo chadie ke pus go ze la potisele do meche ke kotoni po Jehova no mo mejire ni po mezawe na naisi lazo she ni po mo mejire entera rasi ye he po ko ke me never shira mo den tene po ko non ke me never ke di he tus de ni po Jehova ni po ke po shele po ko in she mo zata de Russia no mo mejire ni po no mo mejine go pisa he go hisgel tul de ni po Jehova sagam satul howe no mo mejire se ye he hisgel tul de ni po Jehova po ko stronghold spiritual stronghold mellege mo she mo na go mette go she pisno o go hisgel tul de ni po Jehova no mo mejire po pisa de ni po Jehova intene po pisa de teran po de la so intene ha ke choi no sno mo no mi she ga la missionary to ni ke tsno po to tuno po to ga la ni po Jehova ni po te she pisa tul de ni po Jehova intene te she pisa de no mo mejire intene mo te she pisa Amen. Cheliro ugo ke chacha ki krikro bazala ahagya no puke zala sri ugo chala lido nigo news ri meho bazgoro shipe vibado Burma Myanmar shia chedoro Burma no tisonye bomb blast bada mo temegoro shisi bada sila
ugo chagazu liro uke penyavu nguke meje khasaji hanu mu nuneu uke penyavu nuneu bu vorleje idi Burma Myanmar la chadio seshe kikri wala liro hawro uthyo ugurana nuri petenun rizo deri ugo chazu liro ugo thyo ugurana nuri chape krasake ugo nyonyor ke krachazuri tyozo she hanu ke baguri class sodunu sederi mande nyenu sederi class 5 to 10 class pengununu kergetso lesiki tagetyobo pu thade sala ukipnyavu hichugo kepethago muhago pete protect sunu deri chaya how ugo ke chano mu atyo pu sagesne boliro how ro class 5 to 10 ro unvaccinated group lade ugo gelege mogolade ti cheker the tham hogozo moshe tskrogoro che gele molo sala ukipnyavu ugo krohi mu ugo protect sis ugo yale ugo ke yao chlige dio sula tepe kesho covid-19 gonunu sula chape krisa morshode class 5 to 10 how so she kikri bolali ro thie abcc lesaki go ke chajabo bashe thie Angami Baptist Church Council lesaki ke kriza seazo ke chajade sala abcc krolesaki se ke ja seba ke bagoli ro Shalom Bible Seminary poro Shalom Bible Seminary so setsanuba so she ke kriboli ro Baptist College so she Baptist High lesaki hago segolari keze ke chatsele do mego hanu chage bagi lesaki go mu hago college ko mu school go ke chage bagi hago ke pethago la pette ke chatsase so she lesaki premierlari how ke pethamyalari re segeba shili online class kolari prepare tsir modazo ke pethamyalari les ke premierlari online class tas offline he modadi ugolari mejile ke do modazo mekrono golari modazo she homiro ukronogori mimhiri les shiri unyonyo krohi lege do shigeze thawnu ba moda shize pokere ke krabasla okepinyevu hago beteri krohis nu di chado sashi serbi modi lesiki krohi geze supporting staff ke krabaya ke pethamir bi modi sugo petelari chasado mewa sumo telanu ke chanunu ke kribolali ro ke tsken tsidi ke meje ke ba mi ke nye rakra pe krisna che dogo poliro apo kon peseye pomo che tsken go fadi pomo meshiza ke bala ugo pette ke zeri uke binyevu po krois rofuke ko pots po ke tsken go ritz ke menes ke do pola chake se shiki kribolali ro ugo evangelist Novin Borae po hernia operation sedi tsilida operation no di referral hospital no ba tsadi sala ugo pette ke chanuri ugo ke hu evangelist as ugo jazo sala ugo ke petteri ke chanu ke tsken hanyela chasa abc lesaki gola abcc lesaki gola session hichugo pette class 5 nu 10 ketso urana no prazago unyonyo komies class 5 to 10 bazori chazui predodas gori seshe Burma Myanmar no rena checha dia hagola che poti selia do mego Baki Tony Pujhova, Burma, La Chowa, Nipo, Burma, Myanmar, no, Nipo, Tene, Mumejire, Heritos, Sonha Bomblasco, Kemejigazago, Nipo Jehova, Nipo, Mumejire, Nipo, Mumejire, Nipo, Mumejire, no Hameteo ship is a pop for his day, Nipo, Bomblasco to Mama, Kemejia, Nipo Jehova, no Mamej, and the pop for his day, Nipo Jehova. Mumejire, pop face de Nipo Jehova, Mumejina, Kimele, Momishi, Lembo Bolda de Anipu, Reverend Novin Borala, Pastor Ponu Posila Chowe, Mumijina Panalo to get loose de giving us from all that Panavim so Valagel to the Nipo Jehova, not job on a piece of Panap physical to the Anipu, Sasalesiki, how was student go class 5 to 10 was a shit chowe, Mumejire, not job material shipis, Pogok physical to the Nipo Jehova. Students gozo she Nipo Jehova no mete Nipo Mijire metingo she pisa face to Shalom Bible Seminary la she Baptist High la she Baptist College la she Mijire metingo she pisa ke meta go she face no Mijire ke qiza to go mete go she ono go le super to qigal to metingo she face gal to de how ke chono lazım elevi Nipo
nipu no hego kecha renno ledaza pellewe nipu hego kecha chago ngi chasade nipu ngumejeri hego potu modor hego ke jovas di potu tsidi chalero chedo no hege hu kecha rennobe nipu kecha chasasa cha pete mogi kasaliji nipu hogo pete nipu geziri nipu zanu chasewe amen. 우거 제 저프고 제글레 마토 슈스 칠레다죠 무제도 우거 미케르스루 고 예수 그리스도의 비우고 갈라길리에 칠레 디 줄루프길리 수저제디 레 우게후 유비시누 저프가 사토고 칠레데 무슬라 우니웨 아우고 자케스도 무고 위시르디 아게하 탈리도 엘비사 게나오 Meneno mu crosaho unienyo Esther Zimik Mrs. Kelenino mu late ungam Zimik nyova kelusesi petevino mu Dr. Kevin Hulie mease unienyo kenitino kense atunyo mu kevisa kense unienyo va mengonyo ke hyo late ke kun nele mu late atsiu ke hyo nyova no sewe Dr. Ayu mu Dr. Elivil Pusa unienyo Novino Kraho, Vikozol Kraho, Nyova, Calvinai, Rosemary Mu Pilate Unye, Nyova Mu Dr. Ayu Mu Dr. Elivil Unye, Nyova Sade, Rokobino, Petevino Mu Dr. Kevilhulie Unye, Nyova, Rokotono, Gita Mu Powan Unye, Nyova Mu Nini Nyova Isa. Sanjay Desarkar, Nilhu Vonyo, Nyofa, Dejo Rezo, Dr. Aseno Mu Krodi Rezo Unye Nyu, Marine Late Kaine Mu Divio Unye Nyofa Mu Dr. Polan John Nyofa Isade, Vidzetsa Nipre Mu Nidilhuto Pizo Unye Nyofa. Vilazol kinzo sedengulie kinzo nyu seringuno mease ayeno mu kelevipie mease unye nyova mikronyo goza hanu titu mondaza la mikro goza pusle monda mo gishi ataza le vole mo za pusle monda ho ni goza puli mondaza go lega krowa hije ugo mikersurugo chedo atoke me yeho hotslewe Romeo lesnu ugo perlia ke tsukin hedi Romeo suru dinunu ke todi hoha presidi kaze ka tsilina bawe wedzulu faketza nu puseuze putsidi ukrwade sidi pu zayese ke sinunu krista tseperhila ke limhi ubu rikelhu ke sa sel pu tulige dola ke krilamu we puseunu puze putsile daro Bumhe weri hilake sienu puze putsile dadio. Weu ke puma miu pedzwadi ke puma diecha samuli ke tula temi ke weu pie pusa cruz ginu guwa takeche situlije. Ke huburi sieke wamie ke puma nunu prisada zotla. We Christa ze siewada ro we puzedi pri liketio pelede. Che Krilamon Christa che sigo donunu, Higelisie, Siela Salil Hotagaja, we si bate. Bumho che sie, puke ko basamode, pur se su, che pumala, va pucesie, pur hi tugeta, che riue, uke penyofe, kitza lazo, sela niguri, che pumaza siedazo, mu Gesù Christa nu, uke penyofe, kitza hitota, ece lelije. Ugo chedo progressum hato hoha, ugo capellenu hato hoha, sigile hoha, no che metigese zasibuwe. Ugo biker sorugo lashiri,
데리 예수 그리스도 벨레리디 게펠레크로토누 저프르츠리게다 그 후보 라시리 하오하 우고라 게토웨 우고부 르크라 게사 수서르카 게살라리기비 디 게비부웨 이거 미결수루고 티니고 하이디 르디 크리스토크로토 유비시누 저프르 슬리데 무 UBC 수누 니고 제길레 우게 니수 서리비세 부스무 니고 제길레 츠야웨 니고 르디 크리스타 게후누 츠프르슬리가다 오하제디누 케야위누 게후에 니고 파페테누 니고 사 프로다디오 니고 지기누 크리스타르 세데제 데 하이디 피츠미미도 무 게후누 시리 니고 츠푸기자 미미게즈 수스제디 로푸기자 시리 니고 미미게즈 수스무디 니고 라케 페뉴프 테지에 지우부 자푸누시리 니고 게크루히 게제디 자푸츠게즈 수고츠보데 니고 누 니고 디 프로그레스 수고스리 레 모타헤 그라모타헤 켈루누 켈루가 사셀 후다게디오 켈루르 디게다 켈루스 누 후게디오 프로그레스 수스 게페뉴프 모즈 프라스 니고 게훌리 토츠게즈 게후에 니펠레게스 누시리 니 니디 수츠게디누 니디 프라스 니키스키야 티보르리로 니키스키야 티우누시리 크리스토케후 무 크리스타 조 메지게도 수고스 프로그레스 니고 수고스 그라모다 히제 수스제디 게푸시푸리 게후에 시디 파페테누 니고 사프르게다 레토누시리 카게스누시리 보자푸게츠누시리 니고 사프르 게레수스 츠르데웨 니고 러리 UBC 츠프르츠길라 게후에 운니야웨 니부부 자비 니고 츠슬레 게후부 니고 랑누 테자 퍼겔레 츠테나 우고 게제디 메츠가 차츠르데웨 베테게제디 기티기누가 바고시리 하키아 워가 바고시리 우고 베테게제디 우고 츠프르카사하고 할라 그 차츠도웨 니부부 우고 부테자비 우고 츠스게디올라 게고비 우고 츠게디올라 보시지게 츠우누 보시메지디 후게즈우누 우고 게베뇨부부 우고 츠페 쿠스디 우고 부코켈레메츠디 툴리게디올라 게펠레르베호누 츠크리겔레메 츠펠레게디올라 우고 자비에 우고 뉴뇨하고 츠게니 츠리도웨 부티셀레비데 디가바 게크리에가 마사니 부 제호바 헤고 제도 하토 게미예하하 헤고 라시리 게펠레크로토 무은케후 라시리 하토 게미예하하 츠디 츠리디 헤고 은자 쳬바웨 노 게히로 게레스루 하고 하부 예부 은펠레레 디 리비 우고 갈라게 리오츠레 소스세디 켈러디 예부 제호바 게후 크로토누 츠프르츠레 켈레 자시 예부 게펠레 줄루 프겔레 호하제디 우고 불알러디 크로토누리 UBC 누시리 츠프르미츠레가다 라 베지아웨 노 자비 우고 츠슬레 헤고 제도 우고부 예부 제호바 우고 켈후누 은크프리누 은디에제누 아무 은시지게츠누 디 토딜 후슬레 게디오 수슬라 차야웨 우고 크로이스제 게메 사로프 게고비 우고 츠제 우고 누 바가다 로푸부 우고 허슬레 우고 차탈레 우고 따르홀레 니부무 우고 누부길레 츠제 노 부투게즈 차우누 게리 차우누 니부 우고 차타제디 띠오보스길레 츠리제 시지게 츠겔루누 시리고부 스크리겔레 미츠디 미비미리 츠리에티나 니부 제호바 메도게 피 파케레누 니부 노 우고 야 우고 르골레 게쇼지누 시리 우고 르고스길레 츠리제 디차야웨 텐게펠레누 니부 파겔레 무 프라스길레 호하제디 게쇼리 니부 우고 겔루 무비에 우고 로바디오 로바디오 우고 페피겔레 우고 디시션 호하라 고 로바디오 니부 노 게쇼 도르고 페테누 우고 미부부게즈 야프레스 우고부 고레 게쇼 도리 시사 고디 니부 워크도 티고누 고겔리미츠디 후스겔리 츠리지 티니부 제호바 크리스타모누 러리츠 프르츠레가다 호하제디 노고케 테프리츠 베니사스제 우고케 니르츠 베크라스제 니부 제호바 우고 눈르츠 베크라스제 우고 제기누 크리사르세데제 니부 우고 하이디 메돌리로 니부 제호바 자푸츠 게츠 크리프리켈훈 게제켈룬 후보게디오누 노 메돌리로 니부 차크르피고 츠스디고 부 자푸게츠누 문시지츠게츠누 니부 제호바 디토디 자푸츠스레게디오 크로스 티는 게후누시디 게제디 게제디오디 자푸츠게츠
Krista mo clear ru ke ze jorali so go se ugo bu si sali ke dio ni bu no ugo petas ugo kruhi se ke le tsriche he Krista ke hu bu shiri ni bu ugo kruhi morge shonu ugo tsike tepu morge shonu ugo chata morge shonu ni bu Jehovah nun so go se sedi ugo kruhi sa vos le ke dio non ke hu ri crossje ugo ki kru bu ke zunu shiri ugo se zeri ugo go shiri kruhi se le haidi ke ze ke pele ke lunu ni bu Jehovah ke koya ho ni ho Kerpe visa ko ligato nyepu no uki krugunui susu tsuje tie ke lunu nyepu Jehovah morge shos te jasu ko sripie utsis uki kruri tsle musu zedi ropo ki tsashiri go bu susa ko kili tsrije mpe jewe ke go lerdi krotonu UBC krotonu lerdi tsprsikeli hola heko nia mu zanunu uko zegli susu tsiawe mbu jasnu di Jesus Christa kala kili zanu chasdewe Amen. 제치디 이거 그 수누 이거 baptism certificate 호비 이거 쓰디 이거 부라 케발리가다 수스츠도 이거 찌와달 이거 제가 또 세스도에 엘비사 God bless you. Mr. Que le sebi. Que nitsinyo. No se ve. No vino. Covinai. Rocobino. Rocotono. Sanjay, Tejo, Marine, Idzitsa, Vilazor, Sergino. Ugalaja doesn't know more. Okay, you're lucky with them. You can go back. Pachase, Capesidio, Basala, Kerkinus, was a piece of Adigo, Yapudi, Kernunu, Ledadue. Ugo, ABCC Lesaki, Segola, Kachatsile, Kachaja, Umezidi, Musus, Zedi, Shalom Bible Seminary La, Kachaja, Zedi, Hakrogaza, Shigazari, Tsaya. Ugo Bibles, Shalom Bible Seminary, Hohanze, Pus, Elamuri, Hubri, Shibade. Mu hakemi ye boliro chitie tiche mepe pengu zigele tiche sus tiche ude mu October zata thanye seminary nu program ke tseobo badio je ho hala tiche mepe pengu zigele susla mu tiche mepe pengu zile ke zo ho zedinu seminary we tie ke premier grami mize shiro ugo program go ugo course kori tsake he mimi gaza shigeza tsaba mu jeri tsage do no bawe ni pu just bagaza susa ngutuba Shalom Bible Seminary nu ke patha ki tsa shiri ke pher me shiri shiro Bible Seminary pu se ki ge zbo tsmor shoshi ki ge zbo ba mor shoshi hamhodze ka ta tsake vormiri u hetsadi morga shogo sugos sede hatogo tsasa tie ka ta tsake ba mi shiri sugos ze ke me tudi morga shogo tsbie u seminary ho ha khori le zga zla uniba mu 25th anniversary ho ha mezidi Shalom Bible Seminary nu library ke vi sebo sedege dio sus relidi do zgo ts sedeje salatie ke cha za ho ha zedi SBS la appeal sa se ga zunu appeal sus liro library tse do ga zo nu ke pelemie ke hubu bushiri ke vitho bie ke kruiseje anniversary 25th anniversary zanunu tse do ga zo nu ke kruiseje ga za appeal sus ke hubetenu tie ABCC ke hubetenu appeal sus khasaje salanu ko lerga zgi envelope ho hangule na me chede bagazgi ngule ko mogo bagazgi ngule dio uga share se ga tago bu sus ledi ga zasnu ga za sus sus pise pesisia musala ni ho ha sevodi ugo seminary lari chaba mu ke penyo ki ga zbunu near tsudishi pulie thola mu ugo seminary bu tsagabam hato nu viki hile ke prenyo me kuri pe visale ga dio library po semor sho biga basu nu ni ki ga zbunu ke kuri sudushi ke penyo near tsuga zunu sedi ke kuri seje ke za subise pesisia we ke penyo pe jeri je South Asia nu Shalom Bible Seminary college ke vito bo tsaba ga za mie sus
seminary ko probaya ge ze seminary ko mehobaya ge ze go sus puba ge ze sus ri sibawya bete ke penyo flazo mu krista ke hu bawi shiri abcc ke hu go haidi seminary ho habie ugo ministry putsa utyo vietu ge ze sus let tu dinu ka ke sunu borjapunu me promovoi di khas ba ge zela patogo tskridi tieshi ge ze taunuri bawe sala nipu bejewe nipu bujabye pato tsdo ge ze seminary 25th anniversary nuri taja khasa mu library pato nuri ssigli tsetina ugo geze ke ko thobaya ge ze anye zel re shodi delinu pote ke ba ge ze shige ze bo siba musala nibu ni ke chatiki nye zel re lari chabaje ge ze suribise beshiseyaho ugo zipper fubu kia tsdo ke ba ugo vuga da nuri beshisede Sunday ki ninu pesia ge zgim hi a chido ho hari bese pesila sdadio Mr. Chayazo mu Mrs. Nisavino ke he mu Mr. Racha mu Mrs. Kozetono hiso unye nyonye abino rogo member vede mu belesier unye hakiha ugo ke hunu October zasuru ye jo wadio badu nude baker puki unye kia tsdo kia hakiha tejugo tsledaro tepu kinu CD King Higher Secondary School 조초마 개penyoki tefu kinunu tehego sugosuri tsudioba mu sala nyeke hububuri kiya ho hala chaba ugo je puti hagadala ki gezme tsike zo geze shi geze tsbamode ki kru ki zatinu nyeke bameje nyeke ga bagubu work across mu volimotazo shiri ka chanu unyela chabaje mu kiya ola chabaje geze beshisyo我记得你不也给不我那个子呢来到的位，如果不地查巴达这属是来把他们接的，我阿里 request 的不是个这属是来比着的哦。如果不地个查还得给户沃大些，给人给位，给这沃给谁里么的，得都有过，你不被接里，不地给丢过了给你啦。Heidi ke 30 ke penyu ver shoge za worker shukinu nu ni pur shoge za shige za sileba ni kiti kinunu ni pur shoge bagu shiri jedo hatwa ko hanu ke ze ni pur shodi tja mule banye mu vorli mo gadago bu la vorli ge viti shige zui tsidi ugo shi vorli je tepe ho ha 제가 런너의 삶에 쯤게 뿌리 삶에 쯤는 바다에 제대 배때고리 우리 스미 두는 봐서 내 태배호하 기즈 배띄우누 학계가 비게 디서 와데 게 위자시리 게 쇼자시리 파츠게 디와가다 부 스고서 배제베 부무시리 게 후부리 시바 무수누贴子几个字不来巴呀무시 머리 lepe subaya gamo situbaya gamo muri nguba gamo sugos bete hela sesegeze ubushidi makrubu ngusezegeze shigeze ba takibu krukhe motor gelua krukhe motor zogeze krukhe senhegeze gelenu baya ukelu derjo wa tepe ho vorge sogo skinibie gelua krukhe motor zoleha shigezeri nguba daru vitore thake ke boliro ke theke daru ki tsam hasi khotore deri shizo shiri tepe ho ham hapo hela laga suliro science ke khotho modern science ke khotho gozo shiri muri darum hasi ki ke khotho zo shiri zomozola habo zomozola suri hela saba muchiri suha 수누 제리다루 퍼즈제 우고 바뀌게 즈보 세우 그루바야시 familiarity 바뀌게 즈고 세우 그루 박무 시즈야시 게 수하리 스킨니스와데 시디운 우쿠비에 우부 시게 모보누 김히 두두시 게 unfamiliar 세게즈 Mori unsure
是个这不能无苦是话个哒，是我把掉，是个这 experience 吧呢？无苦个这是谁的呢？啊，还要做，为啥还要做？么？结果还要做洗脸子的，是个这地不能把的。我今天读到是啦，热地个时候呢，他说我去做了么？是吧？是个道理，黑了是吧个哒，没理的。今天读的这是 normal， 一个就这为 normal 个这属于不理解个哒。我说今天读的是，今天读我的是，属于了吧？dari cara lir lidi wordi ugo nagaland nuliro vabo lockdown go tsese shidi simoligan zalzala shi wordi unlock nulerde shidi phase by phase di unlock go tsavorje ugo tie phase ke kribu nu la ler ligada sorkari kizadi nu susu tsasawa gadala ugo se chaga ba ke penyo ve ut ke cha renus ba ke ke uburi susu belé 표방에 무시제 다루 우 기겔레 라시리 태푸고가다 기겔레메 우르굴레 바가즈 수스링 무디 수림 학게 비보 무게 우츠리 소르카리 기자야 스고스 페테모 무바디 unlock phase by phase 디츠스바 메치 무체시디 게제디 케페 크로게즈 게제 케크로토게즈 스고스리 츠레 비바게다 차 수스리 크르스와데디 Jehovah, Diunu, technology, 제돔 하냐 하라 게메디오 냐고, 스코스 세게즈시리, 학기분 우리 치야가 뭐 우리 칠호게즈 시게즈로 우리 technology 세디 스코스리 스바가다 우궁무베, 게후 타기고, 게후 게크라, 티츠가 바하고하 디제 뺑우 디제 타타 리달레기비. 티에스고서 츠바가다 디제 고밀로 디제 태프게르세누 시누 츠게디오 마토 게메디오냐고 세디 시게즈 티츠바가다 우고 네베 시게즈누 스스와데 무슬라고 티 미크로보 워아케아바 미크로웨 키티기누누 바디 우고제디 베테게즈니 부르 슈게즈 파토 한야비 토르가달라 게후 우게후 시리 하하츠게디오 게후츠리 que todo no é tiche holia samete que lá mona mor shobiga que leu no par mologa lá covid moziliro dere covid vor que tá susla o que tiche sedie proga da me vordi tie haiga za hatogo tsidi honyo kruile ba temie buga za desperate times call for desperate measures is opade tes yega za tinu 테지에게저 도르세 모르셔다야 무 우고 티츠가바 하크로볼리로 테지에게저 도르 몰리겐즈가달라 세바게저 시게저 그로보데 무 게후 하이디 virtual online live stream 고츠가바 하고하 타기에 게비세보니 desperate 가달라 하이게즈누 바데 무호하 팀이 좁프 그로보 크루히둘리에 바게즈 우고 수스 시바 무 우게 후시리 하이디 모르게쇼 제세가 바하고하 니부면 돌리로 워게티오 티구누 하이디 세디 게 크루히게즈 테케 후초프 누 세코야게즈 시게즈 츠부게죠 수고스이 허바즈웨 무제 하일리가달라 미에케크라 virtual worship online worship ke ukinu vomuri ukitiki nunu uzbununu machakinu ukabatsunu garinu ni pur shoge za ha zekiwe ukrumoge zikemi derchewe ukruse parde virtual worship has become very comfortable for many people. That is good and bad. Su porque viva mu porque shuriba porque viro kiga tsubuga mi kavor ke huligan zagada mori rana ke kinu togada ke petsenu togada ke huki ke bagamora mori ke huki phapez ke ta sukosala sukwa kruhi selide mi kavor nu tiz tsega zum hedi tslimugada susala ke kruhi selide mugo shidi sedege sunu mi petebu haidi nyepur shogile nzo
给乎给你 words 考啊，是拉些个哈个 part 里个这个给乎给我们脱的 empty pews 个给地不的呢，是个这乌克莫些特别点，对这位属是西索莫的，对了个不里咯，如果做复苏呢，乌克一个嘞，是个这吃嘞，啊么属了呢。Betebu ke huje, betebu tu kinu nu ke huge zu nu lerdi online nu ke hu le je su bi ho nyu che di ugo si vor. Mu si di nu tie mi ke kra su ha ukrulie ta ge ze su saba arrangement ho ha zedi, which is good. There putum vimu sho ige zu nu sho ge zu what is the bad. Ugo SOP 嘅規個這個不個是咁係，這個第四個吧，是個是啦。給乎你這人理的呢，你不玩給乎你個位，這天面咋吧？但你不麼多了，你不得麼吃玩，給乎你味道給掉，給乎這裡sunnu par麼接。我說假如是的，恰克是的，你搞不玩給乎你味個的，是個這吃是吧的。但係個本來面，給乎這 premier response。मैं होबा के ज पुरही के दियो पु क्रिजा पड़े के हुदान सेवा दे के पेक्रोदान सेवा दा के ज सुस पुबाजो there in reality ha क्रिजा जे पु मुबाबा के हु पेते नागले नु जोमो इजनु के हु पेतेरी सु मुबा जेवे मी के क्रा how ha they have found it to be very convenient not to attend church physically with the option of live streaming like this. Mo online nu me ho ge zhe live stream ce ge zhe ho ge 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 da su nu bu ba mo ho ni go su le ge ge wa shu de UBC如果 online ministry ho ha continue so de ye. There how ha convenient thor ge da la nu ge ki nu vo mo ri pa mo za ha 哎，还有了说啥？我都知个吃么些人，我白讲么个些的，你不是学了说啥？你，怕是个是 convenient 托拉子啊，我你说说，是个字不吧？但是不个学里咯 ，we are becoming more and more comfortable and convenient not to attend church， 啊，是不是不吧？American 的这个 research 是什么？好拉做些人。 mo America mi research ke sunu ngu ke le phopar ke le poliro thepeti ho nu America mi unu ke tho yese ke benyo per shobaya mo shi ke ze suha hela soba ga da research soba ga ze wa su se buba ba wo shiri Sunday do wo di ni pu ro sho ke zunu tenu ke tho yese wo di ni pu ro shoba mo shi ugo attendance nu suha medzle ba da shi ba Barna Research Group 이게 좀 봐야. 무 research group 홀리로 보시리 아메리카노 개후 study 쓰세요. 디지에 히트타 뇨 우고 research 개후 research 고 쓰도돼. 우고 끼아디로 제리시가 좀 뭐슬라 우고 research 콜리로 좀세 봐야죠. Barna Research 누 우고 푸디 테제모 호디 아메리카 캐펠리미 제 푸네 호게 좀 무kel리로 기게 좀 Zakribodono kepelemie, Zakribodono zaser kehukinu vosamade Jova. 30% of Christians have stopped attending church altogether, whether it's physical or online. Haidini kehukinu vorini pur shugatze mu kitikinu mori vormudi u kemedio nyagunu ni pur shugatze shiri sugnuri sigatze attend smokada. Kepelemie Zakribodono zaser. 개우기누 머리 니부르 쇼게서 좀 되지 개펠레면에 쓰고 사실 zakribodoну zasera 30% have admitted to streaming a different church service online other than their own service zakribodonu zasera liro ukotyo ukehu gershu medzimudi kehu kekri gershu medzigeze chiri ukehu nu kehu dumoda 시게저 zakribodonu zasera 시도 되시 우고 research 고 츠모즈라 percentage 수데다 저 불리겐저 대리 아메리카노 기게즈보 챌린지 기게즈보 제게 세바시 바우시리 니푸 그르슈누
ukuri su se mu da da wade ke kilamo no holy ro technology to influence bagazala mu technology su vordi ugo jeri nzaki nu ka tsanu par ga zimi zo shiri ka tsanu nu par ga zimi zo shiri vor ukuri effects mu ukuri su ko se bagazala tension ho ha it's already evident in every part of the world kizpetenu kepelemi mu Christa ke hunu tension ho ha mu sede prebade. And as we face this, it is important to remind ourselves of why church gathering is essential. Kiedi haidi vor ke hugeza vor ke jingudi ke sedi haidi ni pur shogezo kiedi mor shogbiga susa getzo sesemor shogeza diwe. Salah, my topic is church gathering, why bother? Haidi vor ke ukinu vogeze. Susa ki geze bola nu mor shoga. Suha ke pusunewe. Efesa die nu preside ugo Catholic ke prefer. Nu verse go nu recrisedi. Hacha dieping separdi ke pusuneba as reminding ourselves. These are reminders for us believers. Reminding ourselves of why church is essential. Why church gathering, why we must be bothered about church gathering. Chapu, we must remind ourselves of the unity of the calling. Verse pumu, verse kinyin nu mosoliro uko su sumulidio. Ke kibo, uke kiunu, ubusu nu ke zeput, siri nu ke ze Paul tupie Efesa go zagaba prede. Efesa ke hu ho ha problem bagadala Paul tupie ho tupie uko zmo. Problem pori bazodamo. Deri po tupie Efesa zgeze po sedege se ke hu ha zgeze po chaoliro. Ke hu Christa ke hu the church, the body of Christ, the community of believers. Christa ke hu ha the gathering of believers. How haki devori me yeshi po suha pu sega sugo efesala sepetunu su sumulidio musala kenyo pechamoro hodo deri hapro semoro ge shosugo hapro sugo seki ge zubo semoro sho sugo sui ke pu ge zumulidio deri teria tor ki ge zuboga. It's the calling uke keho. And what is the calling? The call to follow Jesus. Come and follow me. The call to follow Jesus. The offer of salvation in Jesus. I am the way, the truth, and the life, and I am the way to salvation. That is the offer from Jesus. Jesus offer supie utsbagaze aspect keriu. Aspect kenyuliro, the expectations in following Jesus. Porque Jesus sidi an shime didiwe di ukasa. Je dogo mi kersurgo tsigese step ukemhedi ajisu shime didiwe ajisu peledewe idi upragesu zedi. There are expectations in following Jesus. Aspect hanyaha, I think, constitutes Jesus' call for us to follow him. When you say yes to Jesus and decide to follow him, we are saying yes to these two aspects. Accepting Jesus as your Savior and deciding to live a life to follow or following Jesus. Ugo pete kepele ke kehonu ko legada o legada di Jesu shedi tslegada mi tsepele denye shi pele moroshowe. Verse pununu suru kezo noho gesegi Paul Efesanu kepele mi go ugo urge sigeza I urge you for language re sigeza pudie po ugo sigetefu ugo hadinu ukobu alive to live a life worthy of the same calling they have received. To live a life worthy of that calling.
puesus u kipudi ugo ke kiu ke gele ke lu su ke lu tu se le ke la puesu nu ugo ke kiu nu ugo habagaze mulian. And he's telling them, now that you have said yes to the call to follow Jesus and have identified yourselves with him in his death and resurrection, live a life worthy of that call. Ke kiu responses bagada mupo che jitsat yodi prasabagada sus zedinu. Now live a life worthy of that call. Notice that little letter a life. Singular. Alive. Paket gechak ketsakinye point honu mosanaba kerio liro alive. And this refers to the one life we all have to live. A life, right? Kepelemie pete, we all have one life to live. Mu alive igetsu kelhu igetsu hoha kelhu suha referred sagaba shigetsu boba. Deri hakekri buri referred saba. It also refers to the Christian life that ought to be different from the others, which every believer, every individual believer should live out personally. Sala alive, kelusuha kepele miliu, no mu agetse. Kolegada sunu kim hedi lusa morshoshi, kim hedi krimorshoshi ketsusu. Ari kridi lusamorsho de, nori kridi keluyo lusamorsho, aria keluyo lusamorsho. Paul is saying, live a life worthy of that calling. Suha puba. Sala teriatonu, no npe pigele, a pe pigele. Mori nke kiu, mu ake kiu. Meyetor. Sununu sedegazala. Sununu gotie. Why bother about church gathering? Sukosa parbagaza. Paul kepunu ugo sus mulie. Dia chaketsa kenyo liro verse kenyumba. Be teni dienu liro nye renyo menne mus ges hele. Tiu nyenu chadi ke kriuse honyeho gi nyenu sukrele. Be self-controlled, be patient. Be the dio part to limo, but it means that. Ugosu siba English liro diacha suyoha meesega zuba mu diacha suyoha lesson away. Be completely humble and gentle. Be completely humble and gentle. To be is not to show or to pretend. Ketedo, mori chazu nu tsibi ke kigeza, ubu tenur nyoli nu geza, mu unur nyomor sho geza suha, sigesi hil nu geza sugosa, ubu tedo nu chazu nu tedo tsibi pe geseje, su bubamo. Ugo actor me, cinema gunu actor geza me, sugo tedo tsea geza ugo su sibe. Mie po ze actor ba liro actor room, mori actor pe. Temyesu anutizubo Mahatma Gandhi je. Mahatma Gandhi cinema unu exega zuwe Mahatma Gandhi je per po keleri shile po melego dogori shile po joporli soko sri shile po melego soko sa meho hobadi po su dotsidi Mahatma Gandhi dotsidi exercise mushidi cinema owe Mahatma Gandhi je ushidi Mahatma Gandhi je tu tsebe Petagas kimi mu kema homie Mahatma Gandhi mohobagas kimi ke leo sedi movie go mohobadaya movie petekri shize. Actors, the job of the actor is to act. Nde muke totu niliro ugo temye sumo dere ugo su do siagaza. Kepele me ke lunu shiri sadly shidil hubadaya gaza. Actor mi go mi dotsedi exercise ga tskim hedi kepele mi ke kari kepele mi dotsedi hubada ga tsa ugo shi ga tsa ke kranglia ke thole sa ki ga tsu pubaga we are to be ukia tsa dio ga bago mori ukia nye aho ha pupu ga tsu go sia me je. I tell couples on their wedding day that now they are getting married.
Now they must stop looking for the right person. Ukimie unupu te ukia tsuli ko momhoza te pumiri tenumie fe te tenumiri te pumie fe rasa ishiduya. Allah putu tugezu pudia ke hubushiri ne. Zabaha Allah vitudo zu Allah putu tudo. We all look for the right person. Deri ukia tsuli daliro. I tell them, you have to stop looking for the right person now. Be the right person. Putu together minupunyo. Putu together minupunyo tsadamor shode. Jebe honyoginu the right person who first shode. We must be the right person. Ke tolese giga zuwa pubaga. Ke uke ke onu ubu be such person. Ujo urli hako hanu. 人鸟们那个这，是给是那个这，你努查的给开幕和你和给你努是开给了，哈个比赛，我说怎么说的？他做努，他别给个做比什么的，他努是个字面子的么说个这，说是不吧？如果说是那是个，这个牛给个字不个 ？We must remind ourselves of the unity of the body. Unity of the call or the calling, mo kinyoliro unity of the body. Verse nu verse urgatso mosiloro sus mule. Pole pugaba keze unity of the body. Temo nu keze putsagatsa pugaba holiro poe kepelemie kekrotogetsa church gathering context nu pubagatsa mule. Mu poe pugesa ke kra polesa ke krigo nu shiri su hakele nu pupugeza mulio ugo korinthia keriu kerkenye nu presiliro pole ke hu kimhe morshoshi ke hu e kike zubushi. What is the church? Pursues vatsamenyo sesede using the analogy of the human body. Temye mo piese takke butsedi Christa moe Christa ke huwe hayawe getse pursu takke tsebe visse gese tube visse gese ugo su semulye musala poe pugetse temo we pozo potyo pozato ke kri pressure mu pozato ke kri pressure petekeze po verse kerkenye Korinthia kerkenye poe shigeze pugese mulye temo we po pozato ke kri pre zato ke kri getse parts ke kri getse petego geze the body temo tsabaya verse kerkenu puki getse po the body is not made up of one part. The body is not made up of one part, but many parts. The body. Temu po. Deri pozato po parts ke krigeze temu po tsabaya. Verse me pe dienu. The body is not made up of. You are the body of Christ. Ishide. Nye ko Christa mowe. Christa mo ke hu po bade. Nye ko igetse plural po bade. You po plural seba getse. Mie purbi po mo de mie purbi Christa mo tsula mo gezu po sununu temu teza ke kriga tsu pudi temu bo tsaba ge zunu Christa mo we siwe ge tsu su pu ba de how are really important for us today. How me yes ge zu bo ba ge ge la mo na ugo tepe ho ha ke nye ge sunu our understanding of the body of Christ suri ke nye ba ke nye pe visse ba Slahoha lepesus morsho bigas bawe. Terinu pugasiki medi. Technology ego kruhibe ubum hakrobunu really de. Hakrobunu convenient liede. Musus vordi kehu bushiri. Kelhu ke puchake krigatsunu. They were kehu bushiri hakrobunu really de. There are pula labaya getze susaliro sumu pulasnawe. The body of Christ is not meant to be virtual, but physical. Christa moe uti urbi mori kemedion yako nunu nyepu reshugeze shigetyola Christa mo tsusumo. Christa moe haidi vor ke seke ngudi ke hugeze ke krotogedola ke penyofe Christa mo sus sedesele. 하즈기는 article 고 프로바게즈는 미포 수 응고게 뿌가바
how ha ro nu nu tu ge bu sala pwe di sala ke hu ki nu hai di vor ge ze ki group ki chinu to ler ge ze su mu ge su me pwe japu tsa di odi nu po banu nu she thali di tyo stage gi khor ge ze po mele me pwe ke hu ki nu ba di ru khu ge ze mori she di mele ge se bu me pwe je da ge se mori ugo baptist ko she zo amo deri habu uni dali ro denomination holi ro she khu se ya ke hu ki nu vor di ke ze bible habie 프르게즈 셰 타디 탈리 쓰디 락게 바게다 멜레스고 it becomes so meaningful when you understand the idea, the concept of the body of Christ. it's not meant to be perfect. 제도 라이브 스트리밍 좀 하페테 틱탁 디 받아야 안 돼. 그리고 UBC 시다리고 해서 봐야 하고 붙게 그래서 그거 버리봐. 스코리 까띠야래. 뭐가 다 산대 분노 디붙게 그래서 되면 와. 이거 왜 봐면지. 까띠야래. Now that's technology, right? But the church is not meant to be a perfect community. No. 제자. 전야지지. 셰르면서 쓰는들이 쓰게도게 지스도냐. But that's the gathering of the body of Christ. 머리자 붙습에 위세서 되냐. 붙들리면 어디냐. But that's the body of Christ. 크리스타께 후에서 you miss out all that when you become a virtual Christian or a virtual worshipper. 한때 틱탁 따야지라. 니제 거츠 gel는지 TV는 울어봐주고 제 거츠려면 니 보이스고 제 거츠려면 겐르려면서 혼요를 심으나자. 근데 혼요를 심나자. 피어디 게제 혼요 게즈게스 부리 it becomes so meaningful in the body of Christ. In the body of Christ. 아, 뿌띠가 잘라서고 뿌세 사서 쓰는데 내녀 붙자오시 받으니. The church is not meant to be virtual, but physical. 무슬라케 후에를 리르리는 게훌라르게 위 차크스 게타호 하제디. We must get this right. UBC 누구야겠고. We must get this right. Don't get too comfortable with the facility that the church is providing. 서서서도 they don't get too comfortable with this. 몰리켄 zgazala homie tsofa sala I hope uko virtual worship 하고 하. 기티기누 쇼디누 우즈누 셔렌즈 바가다고. 개페체누 조디 러슈키 푸게dio 뽑게레 바가다고. 첫째처럼 르베 스토게다고. 근데 게메제 츠는 볼리르게다. 우게 츠게누구나. 스코부에 facility 호세 우크루히스에게 스모쇼비. 데시고모고에 우고 don't get too comfortable with this. A body is only a body when its parts are assembled. Yes or no? 시조무기야. 테모호하 우자토께 귀게서 하고 앞에 띠게서 테모호는 박스라 테모게서 뽑아. 아지에범 하기보바 아츠움 하기보바 안흐점우 아지는게바 하고 앞에 띠게서게지 실로 테모게서 뿌리비메 수 뿌리겐즈디무. Each one working for the good of the others. 그제 붙이디 시게즈는 테모 봐야 돼. So, if you are someone thinking that worship, virtual worship is the new normal of worship, think again. 교기는 보면이 니부를 쉬려게 저 new normal 부가바우 하 new normal 때하 이게 지kel레우는 발리로 노수 레라스지. Digital options 하고 있는데 이거 라이브 스트리밍 하고 보겠어. 하고 are a necessity, but it is not the normal. 티kel루는 세모르게쇼 냐 무 세모르게쇼 도 그러보데. As far as the body of Christ and the church gathering is concerned, this is not the normal. 우고수 레
What virtual worship service tells us is this: we can be Christians without going to church. 무수 개미치와바 그저 아수스 부스디. Colin Hansen 이게 저 pastor미 아메리카미 pastor고. 제도기누 보 바보부. He said, a Christian without a church is a Christian in trouble. A Christian without a church is a Christian in trouble. 호하 개혁이 누 virtual online worship nu baya ke tsuko lar bizo mode suko lar bi puba mode deri 개혁이 nu voya go momie ke pelemie der Christa kroto 풀려 go momie suko se puba de pupu ga bauro ki ge tsuboga Christa miensi deri 개혁이 nu voya moliro ke pelesu Christa miesuwe ke michinu bade puesu se puba 수하 레레모니 데리 아부 탁기 아니하시디 부서스비. It's like saying you are a member of a football team. Yeah. Football team nu ari rezumi bolei, higo team nu reziale. Deri football team practice tsga zunu borivoyamo. Shiga zumu nu rezzu tiu nu rivo rezamo. So suwe football team nu football player boga zu pulivime pulinzde. A Christian without a church is a Christian in trouble. Or for example, a kwernu, kehuki kwernu, sanctuary kwernu, talitseale, member bule, ishi. There is sanctuary kwer practice konu vomo. Mu sanctuary kwer talitse gazogo Sunday porili, Sunday shere gilche, kwerbu sidi alternate Sunday talitseba yanyugo lebaya mje. Sukonu pakki bunuri. Music concert got surgery sanctuary choir chalitsu hakki bunuri chalitsa moderi a sanctuary choir member le so pulivime po su pulire de smie today ugo sul yeske sala the unity of the body temu geze putsgeze temu nu geze putsdi temu gesgi kepelemi geze vori putsgeze kekrotogeze suha Midwestern Baptist Theological Seminary President. The new covenant is a family affair, and you have to have time with your family. So they clearly understand. The new covenant, we are the new covenant. Unuliro, suliro, kikru nye te. Musigazala no ntipie nkikruzu morsho. Ntipie nkikruzu di kikruze ba morsho. Ke hu ke krotogezunu pa ke shimishi di puyawe. Vordi ke krotogezanu a petseperi di prolo buti tida jezgazala. Haunu keze pugeze suha silia that we are one. We experience that. We experience that in the fellowship of believers like this. One in spirit. One in hope. One faith. One singular commitment to Christ. Uko ke pete Christa ke krigeze pele bamo pete Christa po pele prebadie. Musunu arbimo norisa nzanyorisa keze Christa po pele di. Sunu keze Christa ginu putsikele experience keze ke peleu. One baptism jedo zulu fulede mikrobo. Ke baptism suri buzo musu ki ke tsuboga lerdi ke hukro thonu aritsu prodewe. Sala entry to the gathering of the church. Hachake mi sebor to those zulupele. Nego zulupele da ku bushi sude. Lerdi ke huze ke krotoke pelenu ke krotoke tsunu kichiunu tsunu to lerli da baptism pu suha experience sele. And one God upuri puzogeze. Haidi temunu ke zepuzogeze. Suharkra ke sa mu pesusu moshogeze tibuwe chaseu. Hapro verse 10 nu verse kirk
给不个做，怕 progress 个在不吃的，你不让不吃个这。你不是不个这个的 verse 10年，但克里斯当哈 pro 没这个是我给没些考试，我给会不会只 pray 的，一个是不的。若分哈 pro 个，哥林多给有给个年，天年努给个做，罗马个给个年，收入努贴他，에베소 die天年努给不，这些给个年，我个知道 pro 个吧，努，这些比多给有die。给努给不，如果是个努若分哈 pro 给个这，特别个吧，是不是我的？你老婆的，是不是我和老师的？哈 pro 哈过几个字不那个，给哈 pro 哈过 Christ 给我吃些些个掉了，木给本来面木给本来都努和你和 edify 这个字，和你这个贴不个字，和你 create 个掉了，哈 pro 哈过别给本来面个知识点，是老努是2比努。TV 个是7努个太古7的你不是什么里边，但是分哈 pro 7的努给胡吃7个字努，给本来面 pro 一个字努，这个太不个字努数吃的努分哈 pro 7的你不是不吃的跟着的。Spiritual gift is used in the context of fellowship of believers. In the context of koinonia, sala ke pelimila Keriato kepelemela Christa kroto kepele krotola rofum ha prosu khasa mu rofum ha prosu sedi ke kimiri kroiga dola no mu agaza urofo ha pro ba pre ha pro sedi ni pu ja pu tsli ge dio ke kimi tsge tepu le ge dio Christa kroto nu kepele kroto nu vorgelie sununu we ni pu ja pu tsli dio we mu ha prosu se ke peros sedi ha cha ke kior gi ga zwa buga the unity of faith. Che kilomone ha prosus sege sunu che pelleunu che pelleu tse sege ze. Che pelleu bu podi che Christ che pellemego tse sege zunu ha progressedi su tse sege. That's my fourth point. Unity of faith. Verse kerkin nu kerese. Go sumule. Che sa ko ke sepie lieto tsile ge dio mu Christ mo tse sege ge dola. Musizo tadi upe tebu ke pele mu ke penyo penyo sili ke do nuri ke ze puchile jiu pichile ke damie che ji zo ke ze Christa pichide pichile ke do lazo ha proka ke se mu go efesa die ke bu ke ke nu ha prokrobo bu ke sungule se ko se sedi ke hu kruhi ke hu tse se she ke do mu ke pele nu tse se she ke do la to build up our faith, to reach unity in the faith. Capelleunu geze putsilegiola. Christocro la pubade suha. Mu geze pukepelenu nemie shigele geze putsigele ki mie geze punupuga Christa pitse dele gediola isidie. Rofum haprogo hakwasidiwe capelleunu geze putsigezunu ukruila geze Gehu kroto nu su tsile ge zu su se krasike mu chapingu talawliro unity of maturity kepele nu mimi shegele sununu we kepele taunu mimilya ge ze kepele miliuri mimilya ge ze verse kerdie nu verse ker surunu ugo su sungulye when he jumi tsidi when he jumi tsidi u ji pe shoya ke jago ke pe thadie muthemi thyo phgelie dogo bu hepe lu cha ha cha wawaya ke ja zirfa pe tolil hode de ke khinu ke tho pulie di ha ke hupunuri vi ke chpie buzu Christa kiza wa moroshode buginu temupo gi za tho ke krike pe teri ke khefba jiu temo pe teori suginu ke kongulidi ke keker herfaba sidi temogi zatopue ch ke zu chsgeliginu jiu ke khienunu temo pe teu memie selie mu krolia unity of maturity pe tegeze memie ke zunu ke penyofa temieko ke sepie Christamo chse sepie Petebu memie, zigele nu parlia geze. Kepele krotowe, shigezunu ke kruhiliawe, shigezunu upie shisiawe.
这些个这都这个这 the preparation and building up， 所哈几个字母能是两个，给托给 create 木给托 truth and love，verse 个并文。是你哈不 ingredient， 所以不 ingredient 这个字努绵绵个字 share 两个字，属实不把得点，得一这个字没得掉啊。他不被路色，他不只 share 了掉了咯。他可不能每年的特别是么说，每年的特别是么说，他不会开始么说，他不开始了，他做的系列，他不开始么说呀。但是那给不，他可不能给丢不被特别拖上什么说个子。There are certain things like take it digging， 不能不做别这个是 pruning， 莫里别个是，他过什么说。马关他不被这个字给灭，他不了这个字给灭，得不灭来的掉了四个字什么说的，是灭这个字不的，四个字能他不灭写了呀，你不了不了呀，他是不了是的，不写不了的，不是不了呀，不是个不了呀 ，unity of maturity， no是灭个字不的点，get care tenderness。是세디 혼요 택기가저 소스리바 데리게 토리 부모르슈가저 게토리 타스 모르슈가저 티스 모르슈가저 비스티스 모르슈가저 부부 멤멜레가돌라 무수 김히디츠ля가 it happens in the context of the church gathering the community of believers coming together and maturing together allowing God's word to work amongst us. Ketori mu kekrie mu kemeje senya kasali. Sala ugo mijionu. Ugo mahar boliro keto mu kemeje supie ugo zasibu tsujogaze ugo susuri puyade. Truth and grace. Supie ugo mark potsugedio. Those are ingredients for growth. Those are ingredients for growth. 무수하 개펠레미 개페 고게즈누 왜 수세 우크루일리 미미 실려웨. So now as we prepare for whatever is ahead, 기 카크럽 라스디 팀에 베테부 vor리게 되어 수스 메르디세 차가바기미. Let us be reminded of these essentials. Church gathering. Why bother? Of course, we must bother. Of course, it must be our priority. Pahakoha rakrakasasidi kezeke krotola vogito kolebie tenuma felekelho tsgabami tspreji ugojidi kecha agacha butsudo mu work bago kezedinu nipu karkacha ketsunu kepekrokilitslido agacha tsudo nipu pejewe yego chedo mo kristamo nkehu kidewri meyeshi 하베테 부솔레모웨 데리니부 히고 맞자요 그러고 세 결츠디 부티호누 히고 하이그즈 띠우누 레게 살라스 모르슈게자 이부 히고 시게 쓰고서 게부스웨 노부부 히고 크리스제 히고 부 크리스타 모호하 라누누 데지리지 히고 분모 크로토 게펠레 크로토하 크레무 맹물리제 이부 제호바 히고 부 크리게즈누 크리스타모 크리딘 크리게도 니부 노 시게즈누 히고 차 타서서 무스누 히고 배 타서서제 니부 조바 히고 부티르 디라 워그 자하과 히고 모 즈자 부티고릴레디 라자보 히고 누나 라자보 히고 겸하 그즈리 츠바웨 시시리 니부 노 부티기 하고 츠게멘 니라스디 히고 부 라보르디 게 크로톨라기 리게도 라보르디 게 세켄 무디 니부 그제 기호와 크로크로커쇼 기호와 크로크노케제 너쇼 펠라레게도 예수스 메누디 기차웨 헤고 호미에 테누누 메쿠디오데메 게펠레우누 메쿠디오데메 게우키누 보모리 마모하게 츠켈레누 디오데메 겔레스고스리 츠 게디스제 니부 조바 크리스타미에 데레케 후크로토 푸디오모가다 무 크리스타 크로토누 볼레모 디오가다미고 우켈후누 게미치바가다 예고 티케 부가바게미 헤고 게 우부부리니 부 조바 수스 레
menyo se je ni bu jehova mo shi di ra di mor ge shora ra di li je he go bu la ni bu kete hermer ge le gemye toza shiri kete hermer ge le kroto ke pele kroto mengu ge zunu shiri mer ge le de her ge le ni bu no su se tsibi he go nu se se de ne he go je do ge zedi ni bu jehova haidi butala tsile hakia ke vorga bawo ke ze ni bu ke kracha ke zunuri le de zasi ni bu no zasi ke me yehobie heko tsedi heko bu tie mono heko ke ze bugada nze bugada susuri ni bu reaffirm to le ke vi ke buga bao zedi no puti hobi heko tsala ke salan beje heko mato tsavo ga dinu jasle ni bu jehova non tio heko mi bu buga zikelu no zayetse de jedi jesus christa akala kiluzanu chasdewe